Tamboneta Wilberforce Musio Kawadi wetawa umo waku tubikiti mwenda wa saa 10 ilesea mina utilega nateka miongolene mwesa 10 ilesea mina utilega nateka miongolene mwemi tambo ni Athiani Fm wase witrivinya wito the official original Kamba radio station na tuendena Athiani ambaye amukamba tutanga site kuma kithukumani musine muneno andea Kenya musine wa ilobi na kukatuka tukusalaidi mikipathuka na siya kisebene wisione kipathuka na siya ndeno ya Kenya Tuesday matuku 11 mwai wa nyanya 2021 saya kele kilungu de Maasangya na Athiani nita waboni venture mutinda beteboni mutumea wa kikambola wisikana nguko ya kibisu yesi ya matumi kutinda itukile angilwa ona kene wa kiseke imweno official public noise maker mukamba mujaja. How are you? I'm fine, thank you sana. Mwa mukoneza na mukaneza weka onda kwa cheka na weka ile ya kwa neki ya kwa kwa mbivi hapa kwacha kumenikuta hapa okay na nina tungianga imuvia tiyo ndo akawainda nigo tiyo ndo akawainda kwa mugawe mu matindo matiyo ndo akawainda in fact tete chama chambe kala kinene izo tinde ya twetele tugona sia mathayo ne wito aye chama kiki ngiyu kiki ka kiche kika kiki mu kitebo ndona iswinge na to complain ya muno iswinge utaulilikana ke mundu akomplain ya muno maundu ala ukwenda kuona ethayo ate kwamba kutunga mubea nikwitha ethayo nigo mundu mugwe waleilwe mpaka ningai mundu mugwe waleilwe mpaka ningai ino waleilwe ata ningai waitie mbaibone zake we ningai wala methayo agwanga imwe mano ningai wala methayo mwa agwe mumano Isaiah yazia yanga iwe mundu mukunda utaiya mundu ala wenda akwikana na ngai tata na moyo ejegeni ona bawe twe ya wa twa mo mutaya akongile mabia ndaiti akongile alagu actually mundu mukua kwa wi akilito mpaka nevia neto twenda anda yazia mweso kana yinde tumano maliko nebe obungu wekenga na wa muno na wi mudo na matangani na sodi tuse nundu obetro na kwira na joge na ukiende kwa plawa mpaka na ala ingi metha matiro ndaike ndu tuyo sio kunene yake kwende kati kinene ndu wana ijo tikapwa na ngete nene ije member we are member ubungo ne wewe mudo matangani na madhiko ukazoma Bible hallelujah hallelujah ya siati Joshua wanengai muthukumi wakwa Mose mwana wa Nuni aye Mose tiwa Joshua ni wa mwana wa Nuni Mose no kwete alazo mimamba ibwaseo ubona ba no kwete pandikitwe full stop bebe bantu mbayi wale kuona continue commerce baube na full stop no kwete na ika no mane komani lili ngai yesu full stop esio kakasia haya ema haya mani jaba une ngoma muzuku mwakwa Mose no kwite full stop haya akasia haya osaende siana zi Israeli uinganize nasio ose wayo lotani ninjoshua kutabwa na ewa ulona mutongo iwaku kana mwe kwatyo wako no kwete full stop haya osaende siana zi Israeli uinganisia usi wewe yu no kwete ngaitana nene aingi baba ukwa ndana atinde yai leto hizi ya matanga ngaini ngwetha na kupole sana inondo otiwa onokona Mose ayotethia haya ni kwazie yu twabingwa chapter ulona imweme no kwete haya tuki yuende oza siana hivi
osiewe singumaga akotinde ai ambia chapter kenge yo atebo no ibwika ukila bangula mezo completely mina kumeta my friend nando kila madikoni tikenga naye u either naku ukamwona ulo mwana nu maundu alondo na bangite no mpaka mene no mungu na alo banga ju kana alo na bangite nake we ukwenese we weka no sio kutabasia mundu kama ona ndukena yako winga ino bingeno ino ne dalile no ino no mungu ruke kwira kamati ya rojafu ya mundu direct ndwende nese ko wi uyasu lotona ndona atuze uenda akuyo chagwe ugeze yakoka kapo kaka ndukane nduko geze adikila kile dikuja zota kile dikila ndio ile itadala ndukane ndio ile itadala ndukane neza ziba ndawa ya jalia kuvitu zote ile twakutata ile jambo mautata ndio itadala muno manoti yawa na keba ukegete mewani kaukie tene saa 10 keba muthetha muima na keka kalile kibila ukethe aida to na kayire kibila banza inde no wede biashara ya datene kainata ukona kateto luza monza bantu bakaya mukapa ikitu mundu tosumwe kena binga Mose no kwete bulu kamati ya rojafu acha hiyo